very willing person on the other end of that one. We saw it with Liam Lawson earlier on, but Lawson had Pitton and wasn't in a direct fight. This battle just rages on, and Russell's defense is good. He's reacting quite well. Detan klikam zvezdica, brat. Kirbanger. Jesi počeo kakšne džabe? Of course. Kirbanger, what the fuck? Jesi, Диша за мига. jesi prav predstavljam, da to cel doktorat ni faks, tam sem sliš, kdo pokličeš Frauli na telefon. Jup. Ker sploh je to komad. MC Janko, Darko Lažić, palim klub. Ja palim klub. Legane letališki care. 5 mijama. Predstavljaš, na prvi dan škole se prideš s tem fucking trakarjem na IM i parkiraš ću face plaću. Sad tvoja suza kanuće, tek sada vidiš kako sam isti ko ti. Oče moj, nismo se čuli ni pisali, al jedan drugog pred ljudima, uvek do neba smo disali. Oče moj, nikad se nismo razumeli, a jedan drugog smo voleli, onako kako smo umeli. I za familija čujemo za 3 godine. Jaz grem po mlek. See you again, never. Rano sam otišao zvuče, ulica bila mi nada, pod vedrim nebom Iznunadio ga pastor na notrani. rano sam otišao zvuče, znam da me nosiš na savesti, sad tvoja suza kanuće, tek sada vidiš kako sam isti ko ti. Balkan Loco 2 in the making. We're witnessing history. Uvek do neba smo disali, oče moj, nikad se nismo razumeli, a jedan drugog smo voleli, onako
Vi slušate Pink Radio. Definitivno najbolji muzički izbor. Ponovi runde, krvaj mi suze, krvaj mi suze. Ponovi runde, samo neka čuješ, živa i tu je. Truba u šteler. Oni čuju me, više čak ni bube, iz tog malog sana. Ponovi runde, neka mu bude, kao meni sada. Da kažem volim me, Opa. najviše one. Jer upadno u vozo, lega. Kaže volim te, pa odmah istog trena da ga odbijem. Uspori Direkt od Golovca. me truje, neću da ga psujem. Pa na dolinku, okej. Uspori runde, mogu da čujem, pa je i tu je. Ponovi runde, krvave mi suze, krvave mi suze. Ponovi runde, samo neka čuje, živa je i tu je. Moram dih. A ne čuju me, više čak ni bube, iz tog malog sana. Ponovi runde, neka mu bude, kao meni sada. Kako da se ponove, svi ti dobri dani, loše godine. Kada te imam u životu, kada mi ogole lepotu. Ponovi runde, krvave mi suze, krvave mi suze. Ponovi runde, samo neka čuje, živa je i tu je. Oh. Tip je perfect contested. Ponovi runde, krvave mi suze, krvave mi suze. Ne mogu ja više to da polujem tvoju bol, slušaj što ti govorim, oči da ti otvorim. I ovo put, ista priča, novi krug, vide moje oči sveta. Bre, ti spomne veš kog je se prišetam s to ekstremno pijano pa hitro zavijanje. Oh. Mi u zbiru, mrtvo slovo na papiru. Vidim kao da sam slepa, preko mene drug kukleta, a volim ga ko prokleta. Pravit će te on od blata, voljamo pokaže vrata. Neđe je unutra reče, Ko je duži ulet, oh my god. What the fuck? Oh. sto puta se zakleo, kako više neće to. Jednu sebi duguješ, nemoj da mu veruješ. Is in heaven. Oh lord, oh lord. Loša sreća prati me, opet njemu vrati me. Ste ni snač po cigani u cabin. Opet bi ga vole, mi u zbiru, mrtvo slovo na papiru. Ti si predstavljam kolegi da bi i na real life da sam doš pripadao pa im bacio 20 euro. Češ pripao im sam pelo naprej. Pravit će te on od blata, voljamo Ko? pokaže vrata. Ređa je unutra ređa, kada zasija ko pozlata. To bi moglo biti u Beogradu 2 dni nazaj. Kam popelaš svoj? Ulčio je ga.
Kam popiješ smo? Ne, Jaz nekako motilan fil od ištruz, bret. zakaj zbral Polska? Zapad. Same thing. Mi u zbiru, mrtvo slovo na Ma nekam gre. Si že v Zagrebu? kao da sam slepa. Ali zgrešuje izvozite. Au. Ga volim ko prokleta. Da bi ćete to On je da tesno izvoz za Zagreb. Ukazal. Ne. I'm stupid. God. Neprevaziđeno, najbolji provod. Samo uz radio. Lekva ga lokšalim pa se ne zvrne. Da se spremen v optenu spremen. Kdaj bo ta DLC? Apple debelo se vrek. Yes. What the fuck, net? Ne igraš tega Fruna Salon, igraš Relana Fate. It's one of the hardest fights in the game. Fuck, it was a warm-up. Prije sam ga imao na 20%. Oh, damn. Ja, I think it's a she. ja, Relana. Sam je imao. Sam na pumpi. Vigor pa pozdoni, to su solove. Da ga ćete bo proli laže. Da pusne max. A ray tracing sam ovdje na zana max. Ray tracing je želio. Okej? No na max. Ne, ray tracing na max. Koliko je FPS-a sploh, izdaček? Da se izgraš. Tam desno Oh, smer. fuck. And a back. Back. Done. And on performance. I can't breathe. Altera. Zakaj sam locked na 60 FPS-a, pizda? Možda ko pač so te games. A? Imaš visenko? Te gumice kako se vraća. Slowly but surely. Zaba pod display visen. Kaj je display? Tam levo. Good. To je to. Oh my god. Ray tracing te u full žer. Neprevaziđeno, najbolji provod. Samo uz radio. Pink. Mogao bi da skinem svaku kada ne bi bio pri sebi. Posle tebe skupa sam roba,
To je sam top content za tebe, Drake. What have you done? I thought the great Popo Shaq can't get into this kind of mess. But you're actually stuck. Vidim da smo došli na istom mi. Noćas falim ti. Da vidimo morate ići fura taj konvoj Što da u glupo regiji. plaćamo skupo. Nije tuge za sitne sate. O, Ove noći spoznara. ginemo glupo. Ja neću da kukam i molim. Što posle tebe ne znam da volim. Baterije prazne su moje. Ne bom furu brez volana. Da ga prklopi. Vrete, Dosta koliko je to. sajta to traje. Oh my god, he did it. Yes, yes. Balkan Loco. He's back. Neprehitevalni pas. 22 km per hour, it's enough. Razdrh mogoče ubijem, glej. Vidim da smo došli na istom mi. Oh no. Ne, čekaj, o, Kirk, moleće stani spustite. Ne! Što da glupost plaćamo skupo. Nije tuge za sitne sate. Ove noći ginemo glupo. Ja neću da kukam i molim. Što posle tebe ne znam da volim. Baterije prazne su moje. Igračka sam ja za dvoje. Oh fuck. Imaš pol kurca stamine. Zakaj je toliko malo damage-a take-a, pizda? I feel like that you could use less mind but more endurance. S tvojim playstyle. Ma, jaz rabim več FPS-a, pizda, zakaj je toliko low? Dobro, Vladi, spičem jaz. Ajde. Ajde. Da ga behind the scenes petrol je pull up. Olga. Teens petrol. Je BTS petrol je bil. I have no clue what went wrong. As before. I'm stuck again. Yes. Not sure. Oh. Opa, opa. Opa, 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 opa. What are you doing? In this parking lot sploh. Je mora reperat. Pa natankat. You're driving on the wrong side of the road, wankers. Тук ринаш от отрава. Ja, fucking engine, Да те спустия. od Elden Ringa engine je locked na 60 FPS. Some reason se te Asians to naredi. A to si šlo zdaj opazi. Ne. Ne bilo čudo, ne. It was working fine to me. Jaz sem te gledal.
Ja, ja. Si spet stuck. Kaj si zdaj v smeteh? Na to lampo. koja u sve veruje, bio si mi drag, sad od tebe ne vidim ni trag. Bio si mi sve, glavni lik iz serije, ja devojčica, koja u sve A, engine titi crkve. To je fora. Ovo je unga u tem džipu pizda. Vaš Pink Radio. Oh my god. Muska. Ali jebat ko to radi. Šta je njega dovelo do A se bude evo tak out. Pretiramo star gas. pogleda me tužno i tiho mi reče bogatstvo je sin. Nema tam veze, brat. Ok, to je velik bolj zdaj. Prej je bilo kar neki čopi. A si streamujete max quality or something. Ne. The Discord stream to take a bite out of performance. Ko ste naredili your trailer? You was up in my business. Pa ta transporterao za the horse or something. To ga break checki. The horse is now dead. Ostala mi na srcu još rana duboka. Sve bih dao Ispustio da zaviješ na autocesti. Congratulations, naredili ste glavno. Skaj igraš 200. I'm afraid he is not lying. Dobar late show. Ima ih toliko malo. Kako ih toliko malo greš dol suno s to. Kaj se zgodi in this situation, če to delaš? Ja. Like, a lahko nekaj pride kap, da do tebe sploh se sklone vretni. No, Model! oni Ubol sem jo! ubijajo tebe. Ampak sem umrl! A se štel? Odvisno What? kdo je prvo dobil. Odvisno kdo je prvo. A te je napisal... Je dubil sem ashes. Alun... Ja. Oh my god, it's our song. Zelo bo Ja, tega she's treba dead. break checkat. Lol. Okej. Wow, zraven. This is one of the hardest bulldozers in it. I'm gonna space them, changing lanes. Oh my god, ta song je perfection.
da ga trčiš 80 u pola najstih. Polsko. I to terorizira cijela autocesta od Ljubljane do Skopje. Krajem Thunderstorm tamo pa head bil, brate. Ana se držuje. Fucking s polske ceste, te tega tle 85 survaš. A da se ostal tle pa preber sajn. Ostal se tle pa vprašče moja kakšno kavo. Ja. Ti moraš reperat ta kamion, bret. Čak na tanka da Gas moraš. station, je. Da vidimo koliko stane da natankaš en fucking tovornjak. Full speed si zabil pumpa, fuck that's a hard turn. Too hard for the povše. Nada. Pizda. Ti izoli čip tlena u Hrvaške. My god, what the fuck? A teka što študentske bombone? What the fuck? Pa si na tanku jebate. Čo za pojebová mašina za vesela. Never mind. The hrvaški diesel je watered down. Not even to fix your thing. Hoćeš kadar, skuplje kadar to. Hoćeš kadar, ti ja sa njom. Čini mi se planiraš da te baš izblamiram. Zašto sam vidio spend your free time? Kazna nikad nije lom. Kada kući odem sama. Vere, koliko stane oni rigs kama je oni Euro Truck Streamers. Ti si to fake žeri research. Da li ću da napravim skandal? Nisi mačo već lud. Idi srećan ti put. Ne. They do because like the ultimate, like they don't Huh? fucking know what's going on. To je pa. Oh my god, plenty. Like we did. And like this is it. Yeah, no, like it's fucked up. It actually Ko je razdir? The idea of the roads and Čak ima pola. Sad malo mi že pa ure teži. Ne zmotam. In reality, it's $20,000 of her hard earned and she's gonna send it in the mail to a harmless scammer. Now, in case you think they've gotten a lot nicer over the last year, here's another call from a few weeks ago where the scam is to pretend they're from the government and there's some missing taxes that are owed. my dad had this happen, and they called him. My dad knows like my dad like half of the stuff that I know about scamming, I learned from my dad. So like they didn't get him, but they did try to get him. I'm just retired and they last February and then I retired with breast cancer in Yup. August. So my retirement has been very good so far. I can't say it's not your fault. Final. So I'm so sorry. Otherwise I'll be worrying about this and I'll be worried that my house or even if I have to pay it so far. Madel, ti sploh ne bi smel biti na left lane-u, pizda. Authorities to see if there's anything that can be done to help you out. Thank you so much for holding the line, man. What's we talking about, bro? This guy was the same guy. A tu imaš na ta mod, kad te ne lovi policija, če delaš prekrške, ali kaj? Policija unikla. Njega lovi policija. A ni tako, da te lahko ustavijo. A to imaš disabled, ali kaj? Now, last year's operation was effective Ne. at getting
This is just Albania. Koliko cajta je trajal trip from Ljubljana to Skopje? Okay. Shit happens. The thing is, like, these people are able to do it, and like, this is like, you might think, wow, oh, the humanity, like, I can't believe this would ever happen. Every fucking animal on the fucking planet, like, it's just, this is just, it's animal nature. People are fucking animals. This is what happens. Like, this should not be a shock to anybody. And the reason why I say this is, like, you have to expect that shit is going to happen, because if you don't, you're going to get blindsided, and it's going to happen anyway. That's a special operation, and every special operation needs a special ops team. For the team, I turn back to my good friend Jim Browning, who you recall from last year has a YouTube channel that specializes in reversing the connection between computers and gaining access to the CCTV footage. Kako se zdaj zgodi? Ja, zdaj bo treba isto od začetka, ali? I was joking. BRB. Oh no. And you can even see the rest of their leadership team here on their public website. And you might ask, why would a scam call center have a public website? And the answer is they all do, because they have a very small percentage of their employees do legitimate call center work. So if they get raided by the authorities, they can point to that small group and say their hands are clean, while the real money-making operation runs here behind a security. So it's a front. That's cute. This building. They also have over 1,000 agents. They've been in operation for 6 years, and they run 24 hours a day, 3 shifts, to target people in time zones all across the globe. And this is what they do. And like, and so people do this with streamers too. Like, you guys know whenever this is the dumbest shit.